Haim naze ibeting chua ilungta pen menen main jeuke jesrok bamai gumra sam news kederein sa Chuna Times biagana pungwangara dale Congress ne njimain jeuke zeminge sumai ge saze Manipur padena mane peting teza kahre zubambe reji chik sangbem fuigene pengolia ga beze inner na okta Manipur parliamentary constituency ge penukeleite ze India de go body pemera me wangdui luze samrambiki parliament ge high kelete ze samsabepe member of parliament hange congress hange incha zakalanga de lege chele aize congress kyangna go body pe Rahul Gandhi ne Manipur de inkyami wangai ze hange to benai kruga beta to Bharat Jodo Naya Yatra go rezele zai India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne Manipur de kare bhige inkyami wangai makbezegene pedena mane punira tabe to liaga be renchi de leze congress kyangna go body pe Jairam Ramesh ne pugu tweets karo gai de le Manipur de go body pe Chief Minister N Biren Singh ne Indian National Congress candidate Dr. Bimol Akhoizam nai Alfred Khangam S Althar ne lukrete set Lok Sabha election Inner Manipur nai 2nd October Manipur parliamentary constituency ge dui pezena psuibe na ktoba sampe gai de le N Biren Singh ne sakating mi ga raise Manipur padena men te menana cha za kalanga beze pathodi kan te bedele ze sale India degu election de dege ning tingge zabambo election commission of India ne lokrute set Lok Sabha election tingkum changna jang kam daigu result dupet kai ze India degu body pemera me wangdui lu ze samambe ki parliament ge sit plana te ze haiming yo da ku chumbam ge sit haiming yo da ka na gu result dupet kai de le chi mero ge Bharatiya Janata Party BJP ne sit haina hadai ngam petele zaina congress kyangna ne sit riak squeeze ngam petele Zimain jeuke zeminge sumaiting choge India degu election de dege ning tingge zabambo isiana election result dupet ka belite ze Prime Minister Narendra Modi ne pakuchumbe pete ze India degu sokri BJP ne pepete ze bamba kyangna National Democratic Alliance NDA ne Lok Sabha election ge majority minaki bibe kyangna changze sokri pungwang rai dobibe bamna leize sale Anui hai menane chigara ile BJP kyangna na nai kumting kumchangna jang kam daigu Lok Sabha election ge sit haina hadairu na election ngampet che majority minaki bibek kyangna changra sit haina reaction na kana changlak se puni kyangna bodu teng sabse bamba kyangna ramagu ngawe be kanang jebam delei aize tati betting kum changna je krom dai kum ge BJP ne sit hai chum je ku chum sit ngobe nai ting kum changna je kro skui kum ge sit haina react se kana ngobe ria changlak se bam delei jai chuna ane Andhra Pradesh de ge N Chandrababu Naidu ne Pepeitu Zeme Party Telugu Desam Party TDP go sit kro sorok nai Bihar dege Nitish Kumar ne Pepeitu Zeme Party Janata Dal United JDU go sit kro na nai kada state ramegu regional party go support kanang je majority mark minaki vive kyangna changra sit haina rex na kana nang zabam delei zai congress kyangna chuna opposition India bloc ya bam bone tati betting kum changna je kro skui kumge sit ringe sorok rin ngobe na mai go Lok Sabha election ge sit riak squeeze squing ngauze BJP kyangna go sit Haryana na Rajasthan ge tugut pe anuina ngaudele Samajwadi Party Indian bloc ne Uttar Pradesh de ge BJP kyangna sona temi je sit himro suna ngaudele zai Trinamool Congress TMC ne West Bengal de ge sit kai squing ngauze teti betting kum changna je kro squing kum ge sit kai kana ngobe sona na mai go Lok Sabha election ge ngong ke dele Marasam pomene saze na mai lokrote set Lok Sabha election tingkum changna jangam dai gu result je exit poll ge BJP ne pepete use bamba kyangna National Democratic Alliance NDA na Lok Sabha election ge majority minaki bibe kyangna changje sit haima dai singo je sokri pungulei jarang to gebe ketu wang sanglak se mundelei Nagaland Congress MP S Supong Meren Jamir ne Nagaland padena men to manada ge pasui ibna ko to besam pe guys maka tale ne to chiba tingwang ne ngong ya guys ko hum bezge na mai go election ge to manada ge pe ning to ga rise ratingwang pe ana maka tale ne te wang chang do di kham leibe san ra ka dai de leize sam klali sige ro kai de lei Jamir ne pasui ibna ko to besam po go supporters me well wisher Congress family campaign committee nai volunteers me hroze pachu ten sabkai zaba me zegne ko to besam pe gai zai Rising People Party ne pachu kan ke te zengo ze ten sam ga be zegne pasui ibna ko to besam pe gai de lei Jamir ne sakating mi ga rise pana Nagaland padena menai India de mena kaning benai lu nei bege tato zabam gulei zarangai de lei jeuke Zeme dai ting kum chang na jang kam dai ge Congress kyangna na lokrote set Lok Sabha election result du pet bege Nagaland de ge bambe sit ket gam bruna bambe ge du pet setting kum kai pakak bangwai lu bechang ge Congress kyangna na du pet de leize India de gu election te de ge ning ting ge zabam bo election commission of India na sale
Anui hai manane chikai rai le Congress ya Nagaland de gu State Assembly ge emleke tu ga zabam le kana namai gu Lok Sabha election ge keudele Marasam pomene saze National Democratic Alliance NDA ne njimain chekyu zeminge sumai ge Prime Minister Narendra Modi ne panugu body pe to ko daira dele ze to manana saze kalanga rai ze sungai dele ke chule ai po meeting ze India de gu body pe Prime Minister Narendra Modi lombeki ne samme biwang ze National Democratic Alliance NDA gu pe pe rame pnuji to ze BJP President JP Nadda Home Minister Amit Shah Defense Minister Rajnath Singh nai kada be BJP nai Tebe party gu body paper में TDP Chandrababu Naidu ZDU Nitish Kumar nai Shiv Sena Eknath Shinde ne wangja ka zogai de leije ka chule India de gu body pay Prime Minister Narendra Modi ne wang raben chekyo zete set tingkum changna jang kam dai kam mai ge India de gu body pay ba ko chumpe to ko dai ra hange de se to gu leije mara sam po mara mena sale zai chi po mai ge India de gu body pay tabam rame new cabinet of union minister hangdu kalang je de se to gu le ka chule Mara sampo mene saze India de gu body pamer me lok rusna Lok Sabha cabinet me zinain chekyo ze mingyo sumage panui tabam ngene peso kham ga de leije ka chule India de gu body pay Prime Minister Narendra Modi ne India de gu hanglia pe lungbeki Rashtrapati bhawan me gut se President Draupadi Murmu du handauze patabam ngene ten so ga bele si pe gut kai ze pana wang ka de be sokri pe pe te gu leije India de gu hanglia pe tange rangba ga de leije ka chule Assam dege milung muibe pepe dege tim chakche rezite me bo Assam State Disaster Management Authority go official na saze jimain chekyo zeminge sumai ge Assam dege adui nai sakam ni bezege ne minahang strok sa kadai ze chuna a adui nai ja chai di me plane te ze minahang kaming chai chang de le ze sale Hadui nan siakam ni babam rameze Kopiling gyuki Nagong district nai Kusierang gyuki Karimganj district bambeng gyuki rame hadui loniam pet se danger level siedo buibe zigene hingberia kai be loniam pet mix sangze pet se bamdele ze ka chule Assam State Disaster Management Authority na saze hadui na be zigene mina lak madai changkai ka chum du de to ze lung hre zela le zai kulo hai madai ringyo skui nai haramge lungbam pu ha ba kulo revenue circle kai ka chum district ro lunga de to ze hadui na be gine de to ga beze lung hre zela le za kchule ai me hadui na mi be district ji ja sachet Nagon Karimganj Demaji Morigon Hozai Dibugad Dimahaso Hailakandi nai Karbi Anglong West le kchule Assam sorkari nai Assam de ge milung mi be pe de ge tim sak se reze de ma bone tingmui tingba chi mak se ta te ze hadui na be gena klaki mi sunga ten siani ze relief kem ge ba mara ma hange kto ka sak nai kanang bara me rehi ze ta te kyu la le ze kchule Assam de gu body pe Chief Minister nai anui North East Longria BJP gu pe Himanta Biswa Sarma na saze National Democratic Alliance NDA kyang na anui North East Longria gu namdi kachum Meghalaya Nagaland nai Manipur ge bot ngu mapase rasi ket ne panui kanjin ba kyang na Saffron Party du ngoga lakse bot to ga makpidele je sale Assam Chief Minister nai North East Democratic Alliance go convener Himanta Biswa Sarma ne marasam po manai Guwahati ge samsa be ge saje rasi ket Christian mabone BJP kyang na nai pagu advice kang ket te zeta ten sama bo hange bot tu gai makpidele je sale Assam Chief Minister nai North East Democratic Alliance go convener Himanta Biswa Sarma ne jimain chekyo zeminge sumai ge saje Nagaland Manipur nai Meghalaya ge Christian rasi go body pemera me kraibiting ge politics se kazozet mabone hanai ka ke kazoze National Democratic Alliance kyang nadu kang gibe de leije sale Himanta Biswa Sarma na saje Christian rasi IMS te kuchumge mina ke ze kanum zabam de lejai mine du rasi ke tu ngi ngam lagle pelam ane aize ka dei hange tein tu ga ra te be ta se ka chele Pi guys zang kinga ni mele ndu to de le azina lungta pen me na mai gumara sam news chuna times ai gena loi gai de le